Sanadi Kudu Radio Upateka Nene Sanadi Sani Suba थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. नेवा मिडिया प्रणाली या पिठना टिकी झा वापो नेपाल भाषा खेले बिस्का मसिका डोगु वापो वना दिशा वंका दिशा टिकी झा वापो हरेक बुधबार सोया दिशा वार्षिक ग्राहक न व्यवस्था दु संपर्क 9841 63 35 31 9841 63 35 31 कन नेवा अन टिकी झा मिसा मिजा विदेशे वनिपी वो मेमेपी फुक्कसे नीति चिकुला वो बरखाय नीति बालागु भिंगु लोगु थीथी साइज व थीथी कठाया स्वदेशी विदेशी स्वेटर आउटर रेनकोट कुसा इत्यादि सामान वो मेमेगु हलांजोला सुपथ मूल्य क्याता जिमिता लुमंका दिशा भोटा हिटी पेंगुइन पसा फोन दिया 424 94 81 424 94 81 समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला दुठ्यागु चाचो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुताशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक
जोजोलोपा समडानीति संचार रेडियो उपत्यका चेना सफटिखु मेगाहरु न्यानचना डिपी सकल न्यानमी भाजु मेजु पिन्ट दुनुगुला निसे लस्को सेना चना ठुगु उडास ज्याजो या निसाव जिन्युगु बोस अवश्य न ठौ उडास ज्याजो निरन्तर रूप मदिक छ निसाव जिन्युगु बो चिकुनि हने न्याबै चनको जुल ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुटोसे चटटा इलनिसे गुटेदा इ टक जिपिकेन तुलादर लिसे रेडियो उपत्यका चेना सफटिखु मेगाहरु तरंग रेडियो उपत्यका.com.npn हलियंग रेडियो उपत्यका बेबे जचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे प्रत्यक्ष रुपे जित ठुगु ज्याजो निनचना दिगु ज्याजो कट ज्याजो उडा सठासट उडा टिगु गतिविधि उडा समाज गतिविधि उडा समाज पा अबद्ध दुगु गुंगुथर जु खला पुचया गतिविधि चिकपिनि घने तय वजन खट्टासिने ठुगु ज्याजो या मुख्य टाट्न ढगे उडा टिगु प्रचारयागु उडा समाज नेबेगु हेटुगु ज्याजो या मु टाटुन हो मु आज जुल अवश्य न ठौटक सिकपिन गु जिमट साट सल्लाव हौसला ब्यादिला उखे नीति एकको सुपा देछसे ठु निपुसुंगु लेलोगु हागु मेजि चिकपिन देछना सुनगु जुल ज्याजो उडा सो देछसा यामते सिंगल तथा जिता यकन पार यान ब्यो हो जिता यकन पार यान ब्यो बुले फुट चिकुला थौ धाधा कने धाधा बुले फुट चिकुला हाप के ना पुपुलथे या मते सिंतल तथा जिता यकना पार याना ब्यो हो जिता यकना पार याना गुला सफंगा बजवन धुकला गुला सफंगा बजवन धुकला भगत चलो फथे या मते सिंतल तथा जिता यकना पार याना ब्यो हो जिता यकना पार याना हाकुम साहत कमाको खाचंगु गुल जक चाको हाकुम साहत कमाको खाचंगु गुल जक चाको चाको के ना भुजे लथे या मते सिंतल तथा जिता यकना पार याना ठुन हिपुसुंगु लोगो हागु मेरो गा हनासका चिक मलासको सियाना जुना ज्याजो खत उडास अले जिख चिक मिजे यका मी बिगिन टुरार ठो ख रेडियो पत्रिका चेना सफटिको मेगा हर्ज तरंग ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुटोस्या चेटेटा इलन छे गुटेटे इ तक जि बिगिन टुलादले से चिक मिजे yana वे चुना दिगु ज्याजो खत छिने ज्याजुले छ उडाटेको गतिविधि उडाटेको मसिका उडाटेको बिदि बिहार उडा चिना ख उडा मस्तेको नुगु ख छ ठुगु ज्याजो सटे वे चुनको खत छिने ज्याजो डक्ले नपाङको पोकट ठौ जि छ चिक पनि हैने उडा बिदि बिहार ख नेबेट नगुजुला ठुकेको नीति सहकारी पासा प्रेम हिरा चुलादर पाखे उडा बिदि बिहार चिक मिन्ट नेबेट नगुजुला जास उगु बिदि बिहार नेने पाखे हुने ज्याजो उडा स ज्याजो स उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत सुसेना चिन्नु डुक्नु या मागु कसु या बारे छु ख नेटन तेना सुसेना चिन्नु डुक्नु खसु याइ ठुक्नु सुथे छेछा का बठिला डोमा पिन सक्सा मोलिया निसियाना गुर्ज बिजाव देव जना पञ्चगव्य कया ग्वासग कामा ग्वासगने ग्वा ग्वेला सिंका ताले हबी तबले ग्वा ग्वेला ने भायना सिंका कुले भायना
ग्वे तै ग्वासग कागु ढेगु ग्वान ग्वे ला फुके यागु ख ग्वासग धु माबले ने मजुगु ग्वा ग्वे ला छि झिन्युनु दुखुनु ग्वासग कया ने जिगेगु ख सक्सा ग्वासग कया सिडलकी धौगासा पालुगासा मुस्या कसु काला चिक्चा पागु वो छपाटया बो छपतया बाटाटया कलवे यंकी ठुटी सिडलकी सिगु छे गुटा बिबटया गृह शुद्ध यज्ञ याना देव पुजाई सीमेस नेगु तया पेक्टो टोपिया टठा कची अपन्या पटया जग्गे गाडेका होम याना छेव म शुद्ध याई थते छेव म शुद्ध याट होम याना पुज्यागु गृह शुद्ध याट हे कसु यागु दाई ठुकुनु होम याट जग्गे जलो तया देव पूजा शेडल के समय नै जग्गे याठा न बोछ बतया निभा मबी निबले जग्गे यागु कचे अपा वो बो छसे वायंकी मबी यापी फुक्सा के या करवा तै तगु के ल कया जग्गे मी धापना शुद्ध ये ठुकुनु म्यामचा पिन मचा फुकी त वसिथ यंकुबले ग्वाली या पिन्द बनी कसो पे नकिमा ठोय चले सुसिना कसो याबले छुछु यामा ढैगु बारे नेपाल सम्बत 1119 सालले उडा समाज पिठंगु उडा समाज सामाजिक विधि व्यवहारीय नियम ढैगु सफोचा ठटे चैतागु कसो फुकी वो म्यामचा त जगचोना ठोज्या कोचाकेगु या फुलाङ कठ मयै पिस ठोज्या न नेनु हे कोचाके अठे नेपाल सम्बत 1131 कौला गाडस शनिबार खुनो पिकागु उडा जातीय मृत्यु संस्कार सिसा निसेन दक्षि तके विधि ज्याजो सफोचा नेठना ट कठ कसु बले या माउ ख ठुक्ट चैत गुडु कसु झिन्युनु दुखुनु गृह शुद्धि ढका कसु यै सुठे नापा ग्वासग कागु डोमा पि फुकी त फुकसा ग्वासग कामा ग्वासग यात ग्वास्वा पूजा तैतल ठुकी नापा ढौपटी मट ग्वा ग्वे सिंका स्थापना याना गुर्जु पूजा यई नापा ला ग्वा ग्वे ने भायाका बाटा टेकी सिंका वयाकुले भायाना बाटा टेकी लबिया लासिकी पूजा सिदे वो सिन न टिकी ठोजा चुके ननी यई ग्वासग का टुनी वो तले गुर्जु खसु या पूजा यई ठुकी गुटा बी बटया जग्गे याना पूजा यई कलश धौपटी मट थापी या त कलश भावना निलाज सहित भावना पूजा यई छेज सक्सा मितहम छसे वाम पिचा वाम नेनमा टपी आदि मबी यापी सक्सिन जग्गे लापना शुद्ध यई नाप कलस्य ल के ल न सक्सित बि ठुकुनु सीमेसा यैगु निक मिसाम जुसा गुरुमाजु मिजम जुसा गुर्जु दिटकाई लाजोरे याना सनीले भुएन किमा भुएन या कलव्यामा कलव्याट न्याटा घासा तया बोछ तया बाटा तै सिंका न तै बाटा एला ठो ल सोंग सलिखे तया कल बोतै उकिया दिने मभी या पिनुगु चिप लप्ते तया गुर्जु पुजाना जुगु चाका छसे वयंकी मेपिन त नकी बले कलव्यामा ग्वास्वा काट मागु जल खाली ग्वापा मक्को ग्वे टुक्रा सिंका मक्को चिची गोगु डोल्चा पेंग ला टुक्रा मक्को पूजा जल श्रीखण्ड गुटा बिबता अगुर सिसी सिन्ता कसु जग्गे जल ठोकुनु म्यामचा पिनामचा फुकीटा सिठ यंकुबले गुहाली यापी सक्सित लाटया फेनकिमा जी यक्कु सुभा देचना चना प्रेम हिरा त्रार जुयाट वेक अप इन्स उडाटे स नालिमागु बिदिबियारे ख चिकमिट वापटिक न्यंक वेचंगु ठक न्यने चक मगजि स ठुगु उडाटेगु बिदिबियारे त कमयागु कठ ठिटे न्यना मनन न्यना छिट छलाबले हेमागु ठौया आवश्यकता त सुख बोलन चंगु एजुनी उडा समाज न्यवे चंगु विभिन्न कठया उडा बिदिबिया सिकमिस दुनुगला निसि छेली धैगु आशा पलसकासे विशेष आकर्ने पासा प्रेम हिरा त्रार वेटना वेकना बिदिबियारे ख त नेबे दिगुनी वेकैटना यकको सुभा दिसे जिबिगिन लादर आरस बचाको दिपा पाख्याउने दिपाटुङका ठुगुवाया उडा गतिविधि जनावेगु जी याजो उडास जेजुस थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुथ 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रांडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandi City Hospital, providing best of care with compassion.
जबदेखि स्कुटर आयो सबले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे। त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो, यानी केटा र केटी दुवैको लागि। तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन। तर प्राय हेर्नुभयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन्, बुबा आमा दाई भाइ भाउजू सबै। त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125, जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि, बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी। हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर। सूचित वा सम्बन्धी समस्या दु वासेगु ने मयगु वाकवाक जुइगु मया तौल मुह जुइगु हाकुका झारा जुइगु आदि समस्या दुख बिया चंगुदु आ बिचायागु इवला ग्यास्ट्रिक जुइधका सुंक मचुने इलेहे उपचार याना इलेहे निर्मूलिया ग्यास्ट्रिक सेना अल्सर अले क्यान्सर थे जागु प्राणघातक लुए पाखे बचे जुइ ग्रान्डी सिटी हस्पिटलले वापटिक आइतबार निसे शुक्रबार तक सुठ 8 बजे वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजिस्ट से कलेजु विशेषज्ञ डाक्टर कमल राज सुवेदी नाप परामर्श याना थगु समस्या यतापूर्ण रूप निदान याना दिशा ना चोकित ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये फोन ल्या 4163 500 4163 700। Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. आसकुती नुगा बोलंका छमो मिसा थ परिवार लिसे बाय मागु वो उके या लिचो फया काय मागु छगु पारिवारिक मार्मिक बाखया लिधसा नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आसकुती खया वेगु चैत्र 21 गते शनिबार सिटी सिमल सुन्धारा ये किनिजा जुतेंगु नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आसकुती नेवा प्याख सोयादिस नेवा प्याखया त टिब बियादिस कोभिड-19 पाखे सुरक्षित जुइ कठा सकल सोकमी पिन्ट व्यवस्थित याना सकिपा के नेतेना सोइगु लोमंका दिमते खना ठीक पिनिगु नीति भिआईपी सो टिकट्यामु दोछि तक जक जास याक्न थागु टिकट सुरक्षित याना दिसा आस्कुति सकिपाया थो नापांगु सो ठीक पिन्दै देछना सुना सोइगु लोमंका दिमते नेपाल भाषाया कलात्मक सकिपा आस्कुति रेडियो उपत्यका नापाङकुसी बजाको दिबाडुङका हानासका छिक्न लस्को सेना चुना ज्याजो खट उडासा लेजि ख छिक्पिन जैया कामी बिगिन लादन टोखा रेडियो उपत्यका चेना सफुट गुमेका हर ज्याटांगा ज्याजो उडासा आरासछि निकागु बेठेन दुगु निकागु भोटासा तजि छ उडा समाज गतिविधि उडा समाज नपा आबद दुगु गुंगु थरजु खला पुचाया जानकारी मूलक बुखट छिक्पिन जने यबे चुना गुजुला ज्याजो उडासा या मु टाट्न ढैवे टोक ठ उडाटिको प्रचार प्रचारयागु उडाति संयन्त्र विभिन्न ज्याक नेबेगु ले छौ खजे छिक्पिन छु इना पेना चुना टासिने छिक्पिन छ समाज चुकठ योगदान जनुगु समाज नपा आबद जुगु छिक्पिन थागु चुकठ प्रगति खण्डु खला पुचाया चुकठ खट दुस जिमटा उडासा ज्याकुइ ठुगु ख ठेंका दिले थासा जिमछ गु खैट बुख रुपे प्रसारण यागु पचा पिसे ठुगु वाया उडा बुख नेने पाखे हुने सहकर्मी प्रेमीरा क्लाधर पाखे अजमा देया महत्व इतकया डाक्टर ज्योति तुलाधरिया नोचो अजमाय महत्व यत वाचाका अजमा देया विषय वस्तु यत कगना तैटागु खव न्यनाटागु खयाट आधार देका डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर खलाबला ज्याजो जुम पाखे फागुन 23 गते आइतबा सन्नेले ठागु नोचो बिया दिगुदु वेकल ठीठी थासे विराजमान जुया बिजान चोम्पी अजमा देया ठीठी पछि यत कगना ठागु ख कना दिगु ख वेकल ठागु नोचे झोले अजमा देया पिनिगु नाय लिस्ट तक फरक जिया चंगुली छि अलमल जिया चंगु ख कना दिसे देया पिनिगु नाय ल्युने न इतिहास दै चंगु ख उला दिगु दु वेकल अजमा देया पि नेवा देया त ख थासे अजिमा अजिवो मा निगु शब्द मिले जिया अजिमा शब्द सृजना जुगु ख ढकान दाइ दिगु दु अजिमा देया पिनि देया छे व ठ छेन दै चंगु ख कसे इमी मस्त व परिवार न दु ढका कना दिगु दु
अजमा देव पिनी बारे सोयवन ढासा ठो सक्ता मिसा पिनी सम्बन्ध जक खने डोटा कान वेकल कना दिएको दो ठुगु खला भला ज्याजोले बोटी कापिन्छ वेक हेट ठिठी कठाए न्यस न छुना दिएको खसा उकिया लिस न बिया दिएको ख नाप अजमा देव पिनी बारे आपल ख नेने दया बोटी कापि तस्क हे उत्साहित न ज्या दिएको ख वेकल नेवा समाजे मिसा पिङ गुली पावरफुल ढकान ठुगु अजमा देव पिनीको इतिहास सिगा काफु दय दिसे नेवाटे बुसा निसे सी ढुङ्का तकन ठुकिया महत्व डो दय दिएको दो अजमा देव पिनीको बारे दय चंगु विशेषता बारे न ध्यान तया अध्ययन या न वनि मागु खैन ब बिया दिएको दो ज्याजो या संयोजक ओजेस सिंह न्याका दिएको ठुगु ज्याजुले वेकल डाक्टर ज्योति तुलाधर्य मसिका न कना दिएको ख स्वनिगले अजिमायत शक्ति रूपे कया वैचंगु दुसा परम्परागत त्वाले चौपी नेवाटेस ठगु जनजीवने अजिमा द्यत तत्सत प्राथमिकता बिया हन बनाव पूजा आजा याना ठगु सामाजिक जीवन ह्याक हैचंगु दो बाखन चोमी मेजो दिव्य ताम्रा कार्य सफो पिटबोज्या नेपाल भाषा साहित्य सृजना एना नेपाल भाषा ढुकु ज्याकेगु ज्या ठट लगनशील रूप न्यजन चनढिम नेपाल भाषा मिसा साहित्यकार दिव्य ताम्रा कार्य नेपाल भाषा साहित्य बाखन सफो 2077 साल फागुन 18 गते मंगलबार नि पिडंगुदो नेपाल भाषा पुलाङ्गु साहित्यिक संस्थाई रूपे चिर परिचित ज्यावै चंगु नेपाल भाषा परिषद पिठंगु सोंगु सफो मध्ये वेकया लिढौसा बाखन सफोया उलेजा परिषदीय नाय प्राध्यापक सुवर्ण साके जुया लाट जोगु ख बाखन चोमी मेजु दिव्य ताम्रा कार्य लिढौसा सफो एटकया साहित्यकार ध्रुव मडिकर्मी जो समीक्षा यान दिउ ख उलेजा ज्याझले बाखन चोमी मेजु दिव्य ताम्रा कारण ठगु नुग ख न तय दिगु ख उघे अवसरे मेजु विमल प्रभा वज्राचार्य व बुद्ध नेवा जुया न सफो उलेजा जोगु ख कर्ण दीप्या न्याक नाया डिजिटल सफो पिडन ये उड्याटेस ठगु मृत्यु संस्कार या मागु कर्ण दीप्या विषय वस्तु एट क घना कर्ण दीप्या न्याक डिजिटल सफो पिठंगुदो परम्परागत यत्खाट्वा निवासी तेज रत्न सिन्दुरा कार्य छिन्नी कोगु पुण्यतिथि या लुमन्ती ठुगु सफो पिडंगु ख ठुगु सफो पत्रकार भाजु सुगत रत्न सिन्दुरा कार चोगु ख ठुगु सफटी दुठ्यान चंगु विषय वस्तु या तल्खे तेज रत्न सिन्दुरा कार्य बचाहकगु जीवनी जोगरत्न सिन्दुरा कार व कर्णदीप निर्माण या ज्या जोगरत्न कर्णदीप जीर्णोद्धार याबले पिठंगु अपील कर्णदीप जीर्णोद्धार कमिटी दुठ्या पिनिगु ना ढल कर्णदीप जीर्णोद्धार समिति या सल्लाहकार पिनिगु ना ढल जोगरत्न सिन्दुरा कार्य अठक्कुट या लिचो कर्णदीप ऐतिहासिक कर्णदीप जीर्णोद्धार छगु चर्चा कर्णदीपे आर्थिक वातावरण मैत्री चिताया शिलान्यास कर्णदीपे उड्या समाज या ज्यास्ना पुचा या मुज्या कर्णदीप जीर्णोद्धार या इले जोगरत्न सिन्दुराकार र पिटना टगु अपील या विश्लेषण वो उड्या टेगु सी गुठी वो सी ज्याख या मसिका कर्णदीपे वातावरण मैत्री चिता दुठ्यान चंगु दो ठुगु कर्णदीप तस्कही नाजुक अवस्था लान चंगु इले यतखा बाह्य जोगरत्न सिन्दुराकार 2039 साले जीर्णोद्धार समिति नि सोना जीर्णोद्धार ज्या न्याकेगु यागु खसा लिपा योगाम वर्षी गुठी पाखे सुधार्य ज्या यागु व अन लिपा उडा समाज पाखे वातावरण मैत्री चिता डेकेगु यागु ख सिन्दुराकार ताम्राकार बन्य व स्थापित तेगु सी गुठी परम्परागत टोले चन चौपी आपल नेवा तेगु सी गुठी दै जंगुदु ठुक्ट सी गुठी दै चौपिन्छ सी गुठी न्याका ठपिनेगु द्यपिन्त पूजा यान वइ जंगुदु हे सी गुठी दुपिन्छ गुठियार व गुठियार या जपी मडे बुले सी उठे यागु ज्यायाना मृत्यु संस्कार याना नेवा एकता बल्लाका वइ जंगुदु ठुक्ट ठिठी उडा ठरिया सी गुठी त मडे परम्परागत यतखाट्वाय सिन्दुराकार खलय सी गुठिया मु दि शिलाचरे कया ठुगु दि खुनु सी गुठी न्याका वइ जंगुदु ठुगु गुठिया शिलाचरे छन्य ठौ फागुन 26 गते बुधबार छैलबु बोया ज्याजो ठुक गुठी सिन्दुराकार लगायत मेमे पि उडा टेगुन संलग्नता दै जंगुदु ठुगु सी गुठिया ना श्री 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 कंकेश्वरी सी गुठी यतका ख
ठुगुसी गुठिया मूल ड कंग अजिमा खसा गुठिया मु दि शिलाचार्य खुनु सक्ले गुठिया मुना कंग अजिमा समक्ष भाव भक्ति दया लय सेवा जलो पूजायना वै चंगुदो नेवाटे गुठागु जातीय मौलिकता यत सी गुठिया ज्याजुल स्थापित याना वै चंगुदो शिलाचार्य दि खुनु मरु या ताम्राकार इटुम बाह्य बन्या व ठिठी थाय स्थापित बिन मुना ठठगु सी गुठी पाखे कंग अजिमा यत पूजा आजा याना सी गुठी न्याका वै चंगुदो उडा व्यक्तित्व पिनिगु हुलाक टिकट उडा समुदाय दुनिया उडा व्यक्तित्व पिनिगु नेपाल सरकार हुलाक टिकट पिठनेगु ज्याज्या चंगुदो ठुक्ता हुलाक टिकटे ठगु ख्वापा स्थापित यात सफल ज्या डिपी उडा व्यक्तित्व पि कवि चित्तधर हृदय कुलमान सिंह तुलाधर संघनायक भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्तविर अग्रणी समाजसेवी दयावीर सिंह कसा प्रथम सार्वजनिक यातायात सञ्चालक करुणा रत्न तुलाधर व लुपौ रत्न तुलाधर व समाजसेवी प्रेम बहादुर कसा पिनिगु पिठनी यागु दो नेपाल सरकार ठुक्ट राष्ट्र यात विशेष कठ योगदान याना डी पिनिगु गुण यात लुमंका पिठंगु हुलाक टिकट चित्तधर रे छटका वंगु भिक्षु प्रज्ञानन्द या निटका वंगु दयावीर सिंह या निटका वंगु करुणा रत्न व लुपौ रत्न या मंका टिकट चिटका वंगु व प्रेम बहादुर कसा या न्याटका वंगु हुलाक टिकट पिठंगु ख रबिन्सन कसा बालामा मेहालमी कोशित पेकोगु म्युजिक भिडियो अवार्ड 2021 जमाना मभिसो म्युजिक भिडियो नोमिनेसन लागुदो ठुगु म्युजिक भिडियो ले मेहालडीम मेहालमी रबिन्सन कसा मिजम पाखे डक्ले बालामा मेहालमी जित ता लागुदो वेक भाजु कंसाकार लगायत नोमिनेसन लापिन्त 32 पुतल्या अन्नपूर्ण फुडल्यान्ड छगु ज्याजो या डठी नोमिनेसन पौल लागुदो बालाम मेहालमी जुइत तालका दिम मेहालमी रबिन्सन कसायत उडा सहपाखे आपलम पिन्तुना देछाइचना ठौकने म्युजिक भिडियोले उडा टेगुन संलग्नता दैवै चंगुदो युक्क जिसुबा देशना चना सहकर्मी प्रेम हिरात राजा जुयाटा वेकला बुख बोना जित गुहालेन दिल अले ठौया बुख न्यन नुगा छिक कटला छिपिनु राजला सुजाब न बिट जी ना पेन चना रातको गुंगु ठर जु खला पुचा या गतिविधि जतेगु कुटायना जटुगु बुख या ज्याजो न्याका चुनो उचल छिपिनु गुना खला पुचना चुकटाय ज्यायन चुङ ख सुको संज्या जो याटुङ ख छिपिनु चुकटाय सुचा बिमागु व्यक्तिगत न जिफु व खला पुचाय न जिफु एजुने हेफको ख दुठ्याका उडा बुख न्याकी द छिपिनु ग्वालियर आशा फलसन जे कचना ज्याजो उडास रहेको जुवे ज्याजो ख एजिने ठुके जुगु सफ्टवेयरमा जुगु ख त को मार्फत उनीमा रहेको जुगु मु आचु टाट्न जुल रे ख चिकमे समति दुगु खसा तिमतो बुख छया ग्वालेन्डी द इना पेसे बुख छको नीति उडास समाजे सपुटाय दितन इना पेसे निगा खुसी दिपा पाखे हुने दिपा टंगा ठुगु आया विशेष व्यक्ति जना वेगुजी ज्याजो उडास ज्याजो स खुसीको सयौं रंग छ उकालो या ओरालो बाटो जिन्दगीको एकै नाचले चल्ने छ यात्रा जिन्दगीको डुब्नु छ जहाँ होस् हिरो डुएट छ सबैभन्दा खास हिरो डुएट छ डुएटले नजिक ल्याउँछ। थप जानकारीका लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस्। जोसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिचे खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान लिसे ग्रान्ड सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion. रेडियो उपत्यका निका खुसी बचाको डिबाटुका हाना सकासिक लसको सेना चुना ज्याजो कत उडास जिख छिकपिन ज्या कामी बिगेन प्लादर ठोक रेडियो पत्रिका चैनल स फुटिकु मेगा हरज तरंग ज्याजो उडास या आरस जी लिपांगु पेथिनि
हुडु लिपांगो बोटा सटा चेक पिना सिए जुल हरेक वास सम उडा व्यक्तिगत ठुकु जाजु स बना वेका या नुगो ख चेक न दिसा तय वचिन बुझल ट्वे झोले ठौ दिसा सम मिसा व्यक्तिगत ठुकु जाजु स बना तयको जुल वेका ख सरिता लादर वेका ताइ निसे अथे जइगु सुई छर न्ह निसे फेसन डिजाइनर थाइट पाना वेचिन दिम व्यक्तिगत खट होम साइन्स का बना वेक जापाने उना फेसन नाप सम्बन्धी ज्यायागु अले अख बनेगो अनुभव हासिल न दिम व्यक्तिगत छन ये वया सोनिग डिजाइन ज्याका विभिन्न कठया फेसन मार्फत दे कला संस्कृति पिने दे यवेगु कठया वेक न योगदान येन छन दिम व्यक्तिगत खट थौजिस वेकनाप नेपाल फेसन अले फेसन डिजाइन नाप सम्बन्धित ज्या वेकनाप दुई अंक खलाबला पेका ओटो ताइ निसे फेसन जगते लगे जचर म वेक विभिन्न संघ संस्था न आबद्ध ज्या थैट पाना वेचिन दिम व्यक्तिगत खट उडा समाज दुने ठोकठ मिसा व्यक्तिगत देगु देगु न जिगु नीति गौरव विषय खप एजुनी वेक नुगा खन्जन नुगा उडा स निना सुना दिपि सकला उडा मिस्ते स न ठोकठ ऊर्जा छिकपिन दे देगु आशा पलसकासे दास वेकना प यानगु खलाबला छिकपिन हेवेट नगु जुल ठौया ज्याचोया डकले लिपांगु भो डकला पाछ लस्को सेना छना ठुगु उडास ज्याजोया निसव जिन्निगु बोस सुबे अवश्य न थौ उडास ज्याजो जिस निरन्तर रूप निसव जिन्निगु बो न्याका चुनको ठुगु दौरान फेसन डिजाइन मला सुई छरा न्हना निसे मला ठाइट पाना चुना दिम छिस कर मला अब ठुक ठ खलागु दुगै छ होटा विषय नजुल गुली इला निसे घेना मला ठु फेसनी सुरुवात जर्नी मला जर्नी त यात्रा घेना सुरुवात जुल खलाबाला अननिसे सुर्या धन्यवाद बिगेनजी जी ठो फिले वनो झन्डै 31 वर्ष दट तर वया न्य चाहिँ जी कलेज होम साइन्स का बना छु मास्टर कया बना अनलिपा जापान वनि मौका मिले जुल अन जापाने चाहिँ फ्यासन डिजाइनिङ 2 इयर्स यु बना ल्याउया चाहिँ ठोय फिले चाहिँ जी ठौटक निरन्तर वन्छ होम साइन्स ल बनादिला मलाई गेना चाहिँ ठो विषयले ठो इन्ट्रेस्ट दया वइ खै हजुर इन्ट्रेस्ट सिउ ज्या अयो मचानछि इन्ट्रेस्ट दु क्यु साथ साथै थ सोया चोय चोपि तटपि न खूब सिलाइ ए यान्छनी मचबलेन छि इन्ट्रेस्ट दुका अलि चाहिँ लनी सिउ ज्या चाहिँ स्कुलेबले निखे इन्ट्रेस्ट दु कया या यल अलि उ साथ साथ चाहिँ जी बिजनेस सम लेडी जुइन एकदम इन्ट्रेस्ट का सारा सा बापी चाहिँ दाजुकी दापी फुक बिजनेस होम इन्भाइरोमेन्ट वेक अप इन ज्वेलरी बिजनेस दुल तर जिटा वो टाइम निसे एकदमै पसले चोना ज्वेलरी पसले वने चोना बिजनेस या वने चाहिँ सिके न्यागा तर बापिनी हान म्यापी चाहिँ पसले चोनी उली य मजु सुई छरा न्य एउटी परिवेश उडा समाज कन्जर्भेटिभ म ओ मिसेस ज्या एउटी वातावरण मरुगु लकसन उइले खटे छु ओ लुमन्टी गेरु तर जिरो फ्यामिली न सपोर्ट छ नि तटा वो टाइमे दिउ तटा आनन्द सब तामराका वो टाइमे युनिभर्सिटी उडा सले न खलाएर हजुर उडा सले न खलाएर वेको यु न युको इन्स्पायर दु फ्यामिली न एकदम सपोर्ट जु खला ए जुलिना फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट न छु यामा इन्डिपेन्डेन्ट जीमा छु यानिङकेमा सौ ज्या कन्टिन्यू यानिङकेमा रह्यो फ्यामिली न पुरा सपोर्ट जुली जिटा चाहिँ उकि इन्स्पायर जु यामा छौ आपिने जापाने न बनवे रुङको जुली याना मनुट चाहिँ छौ इन्डिपेन्डेन्ट जुएमा सी उडा त्यो उ परिवेश लकस चाहिँ गठिन हाम्रो चाहिँ सुना ज्या कि होठो ज्यान जौ भति चाहिँ खलायो मलाई कन्जर्भेटिभ माइन्ड दु वो अनुभव छिटा चाहिँ छुए जुल जिठला ए मजु समाजलाई उले समाज जिउ पाले भन्छ चेन्ज इन्कुल कि थैट ज्याटला च्यालेन्जिङ ला यो कोही च्यालेन्जिङ दुखला तर उयो साथ साथै चाहिँ आई च्यालेन्जिङ छि फिलेन के मैना एकदमै फिल च्यालेन्जिङ रहेला छि लाइफ ज्यामयान पनु त न उले च्यालेन्जिङ ज्या पिन्टला छने च्यालेन्जिङ छ रासा जिउ ठो फिले जब वया जिउ फ्यामिली लिसे सुये रिलेटेड मखुला थ जिरो निसे सुर्याना सु रिलेटेड ठो फिले जो जो स छिट सर सल्लाह ए या गुहाली हपा तर सुये मजु जुनी च्यालेन्जिङ तर फ्यामिली पुरा सपोर्ट दुली जिटा व न्यानो वन्ट चाहिँ का यसो सुरुवाती खला जापाने मलाई जापाने चाहिँ उनो छु यात्रा मलाई जापाने चाहिँ छुछु याना गेना सुरु वन आ खने जी आथन कलेज चाहिँ जापान उन्यु मौका डट अहिले अनुवना चाहिँ फ्यासन डिजाइनिङ कोर्स भया उकि चाहिँ अन जापाने गेरा सो वेस्टर्न न डु जापानिज न डु मन त जापाने ढाल्लाउ जापानिज फ्यासन ल रखा छु नि महु जी चाहिँ वेस्टर्न चुज याना अन ल्यावया बनसिरेका ल्यावया ठन छौ कम्पनीले 6 महिना इन्टर्नशिप याना अन लिपा जापाने एक्सपोर्ट छौ कम्पनी
Japanese fashion idea duma designer mala tayu jita inform wali ana apply ana anjai na diversity yana bole वो कंपनी कोल्याप्स जुल अनि अनु जापाने उना ज्याउजको छे अनुभव काइदे कि अनु उना बनिउन अनुभव काइ ए जी बनोए ख ज्याइनो मखु बनोए अनु बना अनैपटी आ ठके एक्सपीरियंस ला डट है मतलब ज्यागे ज्यायु एक्सपीरियंस ला थम छ ज्याइना जगे सिउ जुल नि अनला जी बजको बनौ जुल अटो फेसन दासा त छगु बिचा छोइरहेछ नि कल्चर न मलाई फेसन व कल्चर रिलेटेड जुया नापनापा वेगु छगु विषय प्रश्न जुल हजुर जापाने न छि जयागो अनुभव अनु बनगो अनुभव जुले जापाने उपटी फेसन डिजाइन उपटी मलाई जो मार्केट छगु चाहिँ अवस्था के छ ए अनला जापानी फेसन ला मेमे युरोप अमेरिका इंटरनेशनल फेसन लिसे जिसं कंपेयर वे लेभल वो खला इमीवटी अलि वी सारसाटे ट्रेडिशनल जापानीज न इम्स मेन्टेन यान चौडनी का ओके तर वो इम्युनो एकदम कम ज्याउन नुला इम्यु फेसन ओ किमोनो फियु अयो रे छारा स डेली लाइफ ए प्रैक्टिकल मजुला ओकेजनली चाहिँ इम्स एकदमै मेन्टेन यान तै त डनी का थे मेन्टेन चाहिँ छिउ नेपाले छि नेवाटे स छि स्पेशली उड्याटे स न तैते मा रे जिरा न वो छौ न एकदम जिरा नेसा जि ठुन्यनो नेसा चाहिँ कारण छ नि जापानी फेसन या डिजाइन या तरिका हो नेपालले चाहिँ गुलिपा वे नजी नेपालले न कल्चर फेसन हेप्टी ठौने चाहिँ डेभलप जुडु ठौने फेसन रिभाइभ ज्या वे चौडु मला जापानी कल्चर फेसन हो नेपाली कल्चर फेसन चाहिँ सुजु ज्या चौडु अवस्था के छ ए इम्युला इन्टरनेशनल एकदमै इन्टरनेशनल लेभलले टप जी हुँला आ नेपालले छिठा चाहिँ चाहिँ इन्टरनेशनल प्लस छिठा अझ फेसन चाहिँ इन्डियन इन्फ्लुएन्स यो कुडु एजुलिना भडी च मार्केट यो कोही पर्सेन्ट इन्डियन इन्फ्लुएन्स दुका वेस्टर्न नडु अलि जापानीला वेस्टर्न नडु जापानिज नडु जुबले मोर ला वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स जिङला ए साना इमसंडु नि वो थपिनु कल्चर रहि छौटै टाउ डनिका ओकेजनली फीमा छु सेरेमनी ढाइ बिहा रे इमी 20 इयर्स इमी ग्रेजुएसन आयामले जापानिज त नेपाल चाहिँ वो चाहिँ लोभ ज्याउन कारण छुजी कारण वो एक पिने इन्फ्लुएन्स योको इन्डियन इन्फ्लुएन्स कारण वन खगे छु बिथा फेसन डिजाइन ज्यान जो बिसा चाहिँ ठुप विषयले चिउटा मकाउ खला ए नो मको जिटाले एकदम इन्ट्रेस्ट जो म विभिन्न डिजाइनर पिनियु ठठयु सोच जी त मोर छि एथनिक कन्टेम्पोरेरी ढाइखला वो एथनिक चाहिँ मोडर्न ढाले या नहीं कि चाहिँ जिटा युको इन्ट्रेस्ट दुका एजुया जिमसन नपनपा भजम जु इच्छा सुरासा जु अछि मोर मेड इन नेपाल नेपाले मनुटेसँग चाहिँ नेपाली बनेजु भजन नेपाली टचिङ जु फिल्लाई जु सा जिउ ओरिजिनल न रहे जुया जुनी छक जापानी वनले जिटा वन याबले माइने छु स्ट्राइक जु रासा जापानी छम जापानीज नियन कि छिमिगु ओरिजिनल ड्रेस छुले राल नि साडी गारे फोटो क्यों रल केना मखो ठोला छिमी नेपाली मु ठोला इन्डियन डाल ढाबले जिटा चाहिँ याबले वे माइने स्ट्राइक का इम्यु मेम टीचर नेपाली योको वर्ष चनवन नुको मिया छुडा लासा इम्यु ओरिजिनल लै ठंगने छुए मरुफके इन्डिया वर्ड इन्फ्लुएन्स ताबले छिटला मने ठयौ नक्सा चोट थे जुल ठुटाइ छ लुमन्टी छ उडा सहज ज्याजो नियन्त्रण टिपि यना मी भाजु मेजु बिदिन टाइममा लुमन्टी होला नेपाल नाजामा मिहाला मिमला दीपक बजिचारे वेकन विभिन्न सञ्चार माध्यममा ढाइदिरु वेक मे हाउनी हो गिटार जनाउनी हो अल वेकेट छ क्वेशन यहाँ अनै छ मिछ सिमी चाहिँ नेपाल मौलिक बाजा चोखरा सिमी ठुए खला गिटार त्यो गिटारले झिमसन दुने वे गिटार झिमसन ठाउँ ठाउँ वा कन्सर्ट बिउ वे गिटार ठाउँ सो खसला झिमसन ठाफु सिमी बाजा गोले ढाउले दीपक बजिचारे उ त ट्र्याक जिया अले म चाहिँ मनमगन ठ्याउ मलाई झिउली बाजा ट्या चाहिँ म खन्टे राथे ठुए खसिरन लाग्ले झिगु फेसन दैउला अपोट आइथे इन्डियाना पसापो ज्या चाहिँ दै चौजुला ए जुनी नेपाल फेसन त ने भाकु पटासी निसे कया विभिन्न मौलिक ड्रेस मलाई झिउला जाति एकै जाति त वो ड्रेस छ चाहिँ प्रमोट या मफु कारण छु क आ ठंगुने हाकु पटासीउला जु खला वो 92 यो फेसन सोले जी चाहिँ हाकु पटासीउ मोडर्न याना या ठुनका खला अलि जी चाहिँ छोरा सोनिग डिजाइन दैना जी थो नेवाना तया विटो भसा इन्फ्लुएन्स यु लोगो निसी हरेको निसी भसा नेवारी बना बिया कलर कम्बिनेसन निसी उता जामान ल्यावे खंजुल ल्यावे ठुंगा ठयु कम्पनी सोनिग सुर्यान ब्ले
जुलगा अहिले चाहिँ उयो साठे गे रासापट्टि चाहिँ छि मनुटेन वेस्टर्न फेसन अझै यो तर जिन ओकेजनले जिन हाकु पटासी त मोडर्न याना ड्रेस देका पिनी पिनी वनले फिना अलिपा चाहिँ जी चाहिँ थो हस्तकला महासंघ न आबद्ध जुली याना अनसौ डिजाइन ह्यान्डिक्राफ्ट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर रहिदु ह्यान्डे सेन्डै उकिन जी बोर्डे डु इन्भल्भ जुली याना अनस ख चाहिँ फेसन सो यारका नेपाली प्रडक्ट यु मेड इन नेपाल ह्यान्डिक्राफ्टले रिलेटेड यु यारका याना ओ टाइममै सुरे चाहिँ ठाकुल तर लिपा यानाले ठेउ नक्सा मनुटे चाहिँ एप्रिसिएट याद कि नेपाली प्रडक्ट एनो बनेजु खनिकारका अहिले मनुटेस ह्यान्डिक्राफ्टहरुले वे मूर्तिला केनिर गाचनी बास्वे जाजा रहि मलाई वो जुनि चाहिँ वो कठा खाउ खकी ए मनुटे सोच का तर मकुनी नेपाली वास्तविक डेफिनेसन चाहिँ वो म ह्यान्डिक्राफ्टले नेपालले बनेजु जस्तै चाहिँ हाकु पता सिरे लाटन छा वनला ह्यान्डिक्राफ्टको टाका लाटन खा वन ख जुन जिमसँग पेपर यु टकन विभिङ यान्ट कापयु पेपर यु ड्रेस तकन डेका अनि निटेड लाट यान्ट स्वेटर साटर ड्रेस या स्वेटर हरे फेल्ट यु ढाई मगला फेल्ट नो लाट पुरा सले न केराइपटी पाखेन हजुर ड्रेस दिएको ढकान केरा बनाना यान व कटन मिक्स यानालाई काप बनेजु ए यानाले ए मनुटेसम बनेजु ढका चाहिँ याना यहाँ 2 वर्ष लिपा नसो यानाले अझै इंटरनेशनल लेवल युटको बाला त वो टाइम गेट को नजुल अन्था वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिल या म प्रेसिडेन्ट न वो का वे सोले छिटला वो सो खना इम्प्रेस या बैंक का फैशन शो या वर घाट का इन्वाइट दिएर बैंक का न वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिल अले नेपाली डिजाइनर व नेपाली मटेरियल बैंक का पनि डिजाइनर व थाइल्यान्ड पनि डिजाइनर थाइल्यान्ड मटेरियल जोइन्ट भेन्चर न फैशन शो या वर इन्वाइट या त तर फुक्क मनु त पार्टिसिपेट या मखु ढाबले चाहिँ लिपा अठे डिजल्भ ज्याउनका जिउ नेपालीपट्टि मौलिकता नेपालीपट्टि हेबेउ ठा चाहिँ एकैटुक प्रभाव सम्भावना चाहिँ एकैटुक मलाई अझ न डनीका मलाई एकदमै डनी छारा छिउ जिटल फ्लाउ फ्लाउ रिसर्च याना आ नो फ्यासन ए हेउ चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छक जि न्यानवलर गानो याना गुल्ली छि मोमो सुपी मनुटे त ठा वना दुनी बुरा विशेष फ्लाउ फ्लाउ वस छुलेरका बुरा बुरी पिंके वन्यु गुमो बुरा बुरी पिं गबले बिरामी जी गबले वी लो डनर गान्योसा मरे रुंकललाई छौ छुरा छिउ कल्चर जुम मनु चाहिँ मरे रुंकी नि मरे रुंका छिउ कल्चर अन वसन च्याको छि दान बेचैउली छि फ्लाउ फ्लाउ रे खास छुए रहे जेसो मरुका जि यो कोइ यार गासका उली छे छे वना दुनी रिसर्च न याना गुम फ्लाउ फ्लाउ दियो यु बक्से वसा वसी गुठिली दियो यु बक्से मुन्टेसन त इन्ठाटको वना फोटो न कहिया सुके फ्लाउ फ्लाउ पि अजि पिन्ठा वना न फोटो पिट कहि त डनीका तर मौका मिले जो सजित अझै चाहिँ वो या छौ चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै रिसर्च याना आ फ्यासन नै ढाले नै हो ले ठो दिउ आयो इच्छा दु आयो रुचि दु म खमला छगु न्यस जित छोले उडा स ज्याजो न्याक छन उरु छगु उडा कम्युनिटी चाहिँ ठु ज्याजो एको हे न्याउनु जुलामला ठु हिसाबे चाहिँ उडा स ज्याजो छ न्याक छन ठुगु इले छ नुगु जित खछुइ राखिने जु उडा फेसन त मला गुली टाका पर्सी दै टाको पर्सी मला उडा टेको अलकै ल वस दु मला त ठोक्ने वो चाहिँ लोभ ज्या चौडु वन न ख त नाप्ना प फेसन युपति क्षेत्र फेमा छ उडा टे एकै चोनि हामी मला नमुना दिसे कया एको फेसन डिजाइन दु ठुगु इले चाहिँ वो उडा डिजाइन वस त चाहिँ एको उली खने मरु उली प्रचारे म छिपिन छ वो त चाहिँ लोमङको ख के ख लोमङको ल मखो जिता स्पेशली जिता नि खला जि चाहिँ इन्ट्रेस्ट दनी तर गे रास गुम चीज प्रैक्टिकल न डेली लाइफ ए प्रैक्टिकल न मजी फुका पहिला जु आज हुने मजु मजुइ न ख फुका जस्तै आ नापसा 25 हात की गुली रेबटी साडी ठक सिनी खला आठो डेली लाइफ एले ठंगो नेल मनुटे बिजी मेन्टेनेन्स नि ठाकु तर छु मक्सा स्पेशली ओकेजन एसा फी तै छौ रहे जे चौसा मनुटे ब्याबले फिला चिछु मचा जंकोबले फिला ओकेजनले जापानीज देसँगे आयाबले फिना छौ कल्चर मेन्टेन यान चौ दुठी जी उडा पिन स न छौ ए मेन्टेन यान चौ न रह्यो जुसा
लिपालिपाई जेनेरेसन वाला छिउ सुखले रिवे मरै पनि वो चाहिँ रहे इन्टे माथि चोका एजुली छिसन वो बिस्तारी बिस्तारी युटी चले ने डाइट टु चिक मिनि न खनि म चिक बिचाबे उडा कम्युनिटी फेसन डिजाइनर एन्चोपी फेसन डिजाइनर त्यो डाइट ला खनि म छिउ न डाइट टु ख छिसन पिका तर युज न जुइ मालनि छिसन पिका त जस्ट नट फर सो जको म तर युटिलाइज यान बी पिन्सन यान बी माला इनाप छन्दी उडा सय ज्याजो नियन्त्रण दिपि वेक अप इन्टर उडा फेसन हन रिभाइभ यात उटा लेंगा टेटे चाहिँ छुगु वेक अप इन्टर विशेष अनुरोध चाहिँ छुटु स्वीके न जी उले मछि उडा पिन्डु मखला स्वीके न चाहिँ फुलां फुलां वस फुलां फुलां फेसन युज छुन चीज दसा विट प्रिजर्भ याना तै तै दिस अले छि थ्यापि इन्ट्रेस्ट दुपि मेमे पि यङ जेनेरेसन पि न दै आया पिनि सौ टिम जाना विट चाहिँ रिसर्च याना विट नोगे किस्म जिल ढालेना छिसम पिका अल छौ अथे मौका छिसम सो या अलि वो युटिलाइज न यान दिस विट चले या न यान दिस अलि लिपै जेनेरेसन सिकी ए छिके थेथ्यो न दुखनी सा ओ फ्लाउ ए वो छिना पर्सी छिना वो ठक इना जग्ग यामा रहिन मरु विट पता तालेने छौ फ्लाउ एन्टिक थे रहन्ते न मा तैटेन माला छरासा लिपलिप म्युजियम थे छि उठा म्युजियम तैन टेमा विद्यार्थी संफिगु वसन उले चाहिँ प्रचार हो जो मरु उले चाहिँ लोभ जेछु नि अवस्था न टुमला ठाउँ खेना छिक बिचायना चाहिँ उडा कल्चर व उडा ड्रेस अझ प्रचार यही देउ चाहिँ एको मुन्डेस चाहिँ आशा उले दिन आशा चाहिँ काइसुनहरु ठो चाहिँ भविष्य योजना चाहिँ ढुकाउन छ जी योजना ढु जी त चाहिँ एकदमै इच्छा हो योजना चाहिँ ढुका यसो ठाउँ उडा छ पाखे बचाउन ब्यादिक मलाई ठो ज्याछौ चाहिँ यारेका बचाउन यान फै वन नै जुसा जी कोशिश चाहिँ या बचा दाप्रा पहे थिले ठुक ठह यही रेका न आ थि बडी चाहिँ उडा कम्युनिटी पति चाहिँ प्यावा छ सपोर्ट न मालगा छरासा वो चीज त छि या त हरेक ठासमा सपोर्ट न माल ठिकै डकले सपोर्ट बि रह्यो ठो उडा स ज्याजोको उडा समाज झ्याका चौडो उडा समाज पाखे सपोर्ट वला अथवा उडा समाज गुङ ठर झ्यु खला पूजा पाखे चाहिँ सपोर्ट वला ढासा चाहिँ सिक्पिसन ज्याडे चाहिँ ठाकु मजुल कम हजुर वो चाहिँ सपोर्ट मेन खदै उ एजुल कमला हजुर सपोर्ट दट अले उ सपोर्ट न यको किस्मे दुनी आछि त फ्लाउ वस बी माला कलेक्सन यान बी माला कनडी माला स्टोरी निखे कना आ उइट लागि रिसर्च याटला माल्ने फाइनान्शियल निखे ना म्यान पावर निखे फुक्कल माला टाइम चाहिँ लागि जी या चाहिँ इच्छा चाहिँ दु अवश्य न उको ठ इच्छा वे कना गु केना दिगु दु सिकपिसा ठाउको ठास फुक ठ ग्वालिए रहेको आशा बलसन जी कासे आरा छ उडा कम्युनिटी फेसन डिजर प्यावे नेपाली फेसनी बारे खला मासा ठौकुने चाहिँ नेपाली फेसनी अवस्था के छ ठौकुने यो नेपाली फेसनी अवस्था खसाला एकदम ट्रेन्डी जुया इन्टरनेशनल लिसे लेभल किस्म मनुटेस यापी ग्रुप न दु खला छारा यङ जेनेरेसन पिला ठौकुने आठो सोशल मिडिया निसी हरेक निसी कयाला आछु पिनि वो तुरुन्त मलाई फिल्म हेरेर मलाई अले छारा ठौकुने अनलाइन अर्डर पिनि या दु हरेक या दुबलेला तुरुन्त न वल छठी जुल छौ पार्ट हान जस्तै इन्डियन इन्फ्लुएन्स पि जग्गै यही पिन छौ ग्रुप दु एजुलिन 2-3 थरी पि दु नेपाली चाहिँ जिस नेवे बेउ फेसन टाइम मास नेवाटीको ड्रेसला ड्रेसला मेमे छुछु ड्रेस चाहिँ पिने विदेशी चाहिँ नेवे भयो बाटा बढाउन सम्भावना छ ख हुगु जाति टेगु ड्रेस जसे तराई टेगु थई ड्रेस दु तामाङ टेगु जुल मला मेमे विभिन्न ड्रेस त ओ पाखेना फेसन डिजाइन ड्रेस सोइटौ दुकी मरु ओना पिन पिने झ्यु कल्चर पिने नेभेगु विभिन्न जात जनजाति ड्रेस त पिने नेभेगु ज्या नेपाली फेसन डिजाइन ड्रेस यहाँ दुकी मरु छि ठिक ठो पाखे चाहिँ पिने भ्युज ओ ध्यान गर्नु दुकी मरु पिने छेट चाहिँ नेपाली एथनिक वेयर चाहिँ अभ्यास क छैछ मरुला ढैथि जो डिटेल सम्भावना दुकी मरु यासला सम्भावना दु छरासा नेपाली कापाउन आठौं कुनै गयौं बाबाला नेपाली कापाउट प्याउ चौंडो वे नेपाली कापाउट युछि स विभिन्न जाति पिन्यु लिसे चाहिँ मोडिफाई याना फ्लाउ स्टाइल यान तस चाहिँ मनुटे गुलिसे इंट्रेस्ट दै टामुफु तर विट छिस स्लाइटली मोडिफाई मोडर्न टचिङ बिया यान वन ढासाला स्कोपला दु छरासा फ्यासन दै चीज थियो कि याबले नुमा अले मनुटे आ नो जुजु छिस साइकल ल्याथे चिस विशेष सर्कल लाइनी फ्ला फेसन फुका आवे चौंडो रिवाइभ जे चौंडो अठे यागु नु मालचनी एजिया पिने विदेशे जुइला नेपाली जुइसा समय परिस्थिति मौसम अनुसार मिले जे हुँदै जुसा नेपाली फेसन न या यु जस्तै चाहिँ आ छिटो टांगवाल सुरुवात हैनी चिनेवाटे फ्लाउ मौलिक न ख तर वो सुरुवात विभिन्न कन्ट्री न दु मेमे देशे न दु अफ्रिका दु गनगन योको देशे न दु कला
8 ठाउँकुने झिसा अनुसार ठमेले अनक्सा पपुलर जो झिसाले जाङवाल सुरुवात हे जो अठे थे ठाउँ ट्विस्ट स्टेसन यही नि हजुर जो ट्विस्ट स्टेसन यही ठाउँ चाहिँ वे मसिका चाहिँ दैवे रुङकुला खाली छु ये रासा नापनापा जाङवाल सुरुवात ठन सिको टरौंजी 8 ठाउँकुने वेस ये फिटिङ याना ठनु पोट है वो चाहिँ चेन्ज या हुन्छ ल नि मोडिफिकेसन हो लेटो आ छुबुटी बारे खला मसा स्ट्रीट छ डेर होला मलाई फेसन डिजाइन ज्या जाउँ फेसन यो वास्तविक परिभाषा छ फेसन नै छ फेसन नै चीज मौसम देश थयो शारीरिक बनावट अनुसार मिले जीक पुनावन दै जो सा थै त लुएक पुनावन हो सा वनो छ फेसन क तर साथ साथै भडी जा ट्रेन्ड है नि ट्रेन्ड है समय परिस्थिति वो अनुसार न जीवनीमा ठोइरे ठोजुलगा एकदम फ्यासन याना जुया जुयु जगनो फ्यासन थे म चाहिँ तर ठौने चाहिँ फेसन नामे भल्गारिटी मलाई अपवर्ड फेसन नामे विकृति अपवर्ड एखेन अपवर्ड है विकृति चाहिँ मिस्टेक हनी व मिस्टेक फेसन याना उनीको चाहिँ विकृति होला ठाउँ याना समाज विभिन्न कठाया आपराधिक गतिविधि न हनी होला हैन खनिना मलाई ठिकै छ रे जी चाहिँ वो जगनो फेसन वो एक्सपोज याना केना ट्रेन्डी अनुसार ठाउँने चाहिँ बडी सो या विच जगनो फेसन हामीले मजुद हिजो कला छारासा यो पि छौ ग्रुप जुई तर एभ्रीडे प्र्याक्टिकल स्वेव खसला वनो छिटो कम्फर्टला मजो हुने वो गुमो चीज त गेर आसा वो र्याम्पे वे त मिले जो का तर डेली लाइफ हेले मिले मजो खला वो छौ ट्रेन्डी छु पार्ट चाहिँ वो फेसन खसा एभ्रीडे नर्मल लाइफ है त जिस फेसन ढाले या वने न कम्फर्टेबल जुठे मचोंगा अनि नेपालले चाहिँ फेसन याना चाहिँ ठाउँ जीवन सर्भाइभ या मलाई फेसन डिजाइन जाना फेसन डिजाइन ठाउँ त पाना चाहिँ सर्भाइभ जी मलाई आर्थिक रूपमा सम्पूर्ण जित आर्थिक रूपबाट चाहिँ ह्याउने त गुल्टो अपु गुल्टो ठाउँने अवस्था छ ए ठाउँने अवस्थाला बालाय जु सारा आशा ठुके तर आयो त कोभिड टाइममा चाहिँ एकदम बामला मखला थो विदिन 1 इयर ला एकदमै बामला मतलब यो कोही मनुटे 99% मनुटे बामला जी ठो आयो अवस्था ढैछ नौ मखु कि थो फेसन लाइने वना मनुटे एकदमै बाला पिरो आर्थिक रूपमा निर्भर जीवी ऐसा ठो उडास ज्याजन नियन्त्रण टिपी के किता पि देफु फेसन डिजाइनर ठट बना वे यहाँ पिन चाहिँ वेक अप छ्या माला मलाई गुको ठ ठन वेमा गुको ठ थाइट फेसन डिजाइनर वेक अप यहाँ वे भई वेक अप नि सल्लाह सुझाव छ एक त पहिला थाइट इच्छा दे माला खला इच्छा शक्ति नम्बर 1 अलि मेहनत ठो फिल एकदमै मेहनत या माउटी फिल ख आखो बनि लेभल नि गु लेभल बनावे मलाई वन गर्न दिस वन आ जस्तै छौ मनुटेस इन्ट्रेस्ट हबी थेन्जको टल्ला चाहिँ मगा छारासा वो ग्रोज ठाकुनी हबी थेन्जको याबले हबी साथ निरन्तर वन माला निरन्तर वन त ठम छ मेहनत या मला अनि टाइम पास थेन्जको या ढाउला ठुलो फिल्टे सक्सेस ला जी मको तर ठो मैन्युफैक्चरिंग या रे चीज चाहिँ एकदम ठैके आइडिया निसी मेहनत निसी फुके यानवन नै जोसा ठो फिल ठाउँको बाए लाजो ठुनबसी स्विच र मलाई दौडानी ठो अनुभव चाहिँ डाक्टर थियानो सन्तुष्टि ज्या वो लुमंगी बहजु ज्या चाहिँ एक लुमंगी मासे छुडो ठो ज्या छौ चाहिँ बालग या ठो ज्या जिङले लुमंगी म फुटाइ अनि छुए घटना परिघटना छ नि एसिसं वो फ्यासन सो यानो अन दैनिकला नेपाली प्रोडक्ट यो ओ यानो न एकदमै थैट स्याटिस्फाइड जो अलि जि पिनी चाहिँ युरोपे डिजाइनर पिन्ट युरोपियन डिजाइनर डेट ज्याएना नेपाल डेको जस्तै वेडिङ ड्रेस इभिनिङ गाउन त छिसन डेकोपट्टि ल त इम्यु गयो टटर होम म्यागजिने प्याउइ छ निखला फ्रन्ट गुमला छिउ सन्डेको ल फ्रन्ट कभर एटा कनो प्याउइ चौडो अहिले हान आज जस्तै 2 वर्ष नि अझै अन्नपूर्ण होटलले न नेपाल कोरका नेपाल इन्डिया पाकिस्तान यु प्रोडक्ट छम्मनोइटा वसोङो कन्ट्री ल कापयु लन्डेका छौ यानो वन एकदमै स्याटिस्फाइड जुल 2 वर्ष नि श्रीलङ्का वना साक वुमेन पिन्यु फ्यासन सो या वना नेपाली प्रोडक्ट का फुके वन एथनिक त मोडर्न ढाचे हैन जस्तै साडी रे बिट पुरा छौ ड्रेस देका मगला ढाका नेपाली का फुके नेपाली बने जो का गनगन देश पिनि उना गनगन देश उना चाहिँ ठाउँ परफर्मेन्स चाहिँ किन ए जिला श्रीलङ्का वना अपोल ठाने याना अलि पिने अप्रोच न वो